मिलेर बस्नु होला साथीहरु यहाँ चाहिँ लाइट बोल्दैछ पहिला जति सृष्टि नानीले आफ्नो बर्थडेको लागि हाम्रो नानी अहिले ठीक 10 वर्ष पुगेर 11 वर्षमा लागेको छिन् हामीले बत्ती बालिरहेकी छिन् नानीले आज 2024 गते भन्नु नि दाइ प्रगति गर्छ दिनु भविष्यमा हाय यो यसमा गाउन मान्छेको आँखा मुखै बन्द गर्नु यो मेरो मोबाइल यस्तै फन ल साथीहरु स्टार्ट भइसक्यो बर्थडे चाहिँ बाल्दिम यो बाल्दिम यो पालो तिनले यसरी फालो गर्न दिनु है बोल्न दिउ के ओइ अगाडि नजान्न दिदी उता के भन्छ त्यता बस्नु तपाई पारी बस्नु पारी ह्यापी बर्थडे टु यु खैटु ह्यापी बर्थडे सबैजना बच्चाहरुलाई खैटु पुजुर पुजुर मार्नु खैटु ह्यापी बर्थडे टु यु ह्यापी बर्थडे टु यु जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना ह्यापी बर्थडे टु यु ल मजा भयो पुरुषलाई धन्यवाद यो नानीलाई अहिले आफै जान्छ के अब बत्ती मार्नको लागि सृष्टि नानीलाई अनुरोध गर्दछु एकैसाथ Happy birthday to you. 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 ल साथीहरु अब केक सेक काट्न स्टार्ट भइसक्यो अब केक काट्ने सुरु भइसकेको छ अब नानीलाई आमाले अब कस्तो प्रकारको गिफ्ट दिने हो अब त्यो गिफ्ट पनि हेर्न बाँकी छ सृष्टि नानी अहिले 10 वर्ष पुगेर ठीक 11 वर्षमा लागिरहेकी छिन् बुवाले चाहिँ साथीहरु भाषण गर्दै हुनुहुन्छ अनि आमा खै त फुल सृष्टि नानीले ल भयो भयो अच्छा धन्यवाद आमाले छोरीलाई गिफ्ट दिइसकेकी छिन् अब केक खाने र खुवाउने कार्यक्रम हुनेछ गिफ्ट बजाउनु के Happy birthday to you. Happy birthday to you. Srishti, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Didi. Happy birthday to you. फुल बजाउनु Happy birthday to you. Happy birthday to you, Nani. Happy birthday to you. Happy birthday to you. अब फेरि मैले सुरु गर्नेछु हाम्रो नानीलाई जन्मदिनको आजको लागि परमेश्वरलाई धेरै धेरै प्रशस्त मात्रामा परमेश्वरले आशीर्वाद दिनुभएको होस् र नानीलाई आज भन्दा पनि अझै
पछाडिका दिनहरुमा अझै एकदम असल बनाएर नानीलाई चाहिँ बढाउनु हुनेछ अनि यो सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहुनेछ हाम्रो छोरीलाई र नानीलाई मैले कान्छी छोरीलाई पनि बाइबल गिफ्ट जेठी छोरीलाई पनि बाइबल गिफ्ट है एकदमै यो बाइबल पढेर बाउको चाहिँ इज्जत राख्ने छिन् दुवै छोरीहरूले एकदमै धन्यवाद नानीलाई धेरै धेरै शुभकामना जन्मदिनको माया कहाँ गई आउन बहिनी Happy birthday to you, Srishti. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Nani. Happy birthday to you. Happy birthday to you. और जोरले Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Srishti. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Many, many happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Srishti. Happy birthday to you. Happy birthday to you. सबैजनाले Happy birthday to you. 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 Happy birthday to you, Srishti. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Srishti. Happy birthday to you. Happy birthday to you. बच्चाहरु सबैजनाले ह्यापी बर्थडे Happy birthday to you. Happy birthday to you, Srishti. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Srishti. Happy birthday to you. 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 Very much सबैजनाले Happy birthday to you. Srishti. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Nani. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Srishti. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
birthday to you. Happy 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 birthday to you, Nani. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Nani. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. अलि त आउनु To you. ए धानु त्यो अलि त गरे के To you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Srishti. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Nani. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday सबैजनाले. Happy birthday to you, Srishti. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Nani. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Chori. Happy birthday to you. Happy birthday to you. फेरि पनि सबैजनाले Happy birthday to you, Nani. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Nani. Happy birthday to you. कापी खैदो Happy birthday. फाइनली साथीहरु हाम्रो चाहिँ बर्थडे बनिसक्यो अनि आजलाई चाहिँ भिडियो यति नै सुरुदेखि अन्तसम्म फुल वाच गर्नु होला अनि लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब पनि गर्न नबिर्सनु होला भन्ने आजलाई चाहिँ यति नै बाइ बाइ